Evo, vi tako korite da prvo obavimo ove. Poštovani prijatelji, dok dođu pevači, pošto vi ovdje neki po sat i po, neki po dva čekaju, većina ne sedi. Dobra volja vaša što ste večeras ovdje i prilika da večeras pozdravim oca Gojka Perovića je divna prilika da se danas družimo na tribini Savremeni čovjek, savremeni svet. Ovo nije samo ova tribina doživjela, nego Matica Srpska nikada nije doživjela. Aplauz jedan za sve. Nadodali smo se posljednjih pola veka narandžastih revolucija, demonstracija, pokreta, prevrata, rušenja i svega sličnog tome. Ali zemaljska kugla nikada nije bila pokret kako se događa ovih par mjeseci u Crnoj Gori. To je najmirniji i najmoćniji pokret koji se desio u hrišćanskom svetu. Neću da ulazim u ove druge konfesije jer ne znam šta se kod njih događa. Ali ovo se sigurno nije dogodilo. A jedna od ličnosti koju ja vam večeras neću predstavljati, jer vi na društvenim mrežama možete i u medijima drugim da puno toga saznate o ocu Gojku Peroviću, koji je ovaj pokret iznedrio i prosto izneo na vrh, je otac Gojko Perović, rektor Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinu. Počet ćemo jednom muzičkom numerom gospodina Miše Blizanca i njegovih prijatelja. Posvećena je pesma i napisana upravo u čast litija u Crnoj Gori. Hvala. Od presvete kumarice do Vlasinjeg mora ustala je majka naša, Njegoševa Crna Gora. Ustala je majka naša, Njegoševa Crna Gora. Svako večer je ljudi, sve to saskoj ruci plovi, ustala je srpska budva. Ustao je Herceg Novi, ustala je srpska budva, ustao je Herceg Novi. U odbranu svog poštenja, svete crkve i oltara, ustao je stanovništvo positnog grada Bara. Svete crkve i oltara, ustao je stanovništvo ponositog grada Bara. Bog ti draga koji sije, zlo nesreću i poroke, bez bojazni ljubi put, miru djeca srpske Boge. Bez bojazni ljubi put, miru djeca srpske Boge. Že
se život sveće brani, i đedovska vera sveta, ustao je Danilov grad, ustala je srpska zvijezda, ustao je Danilov grad, ustala je srpska zvijezda. Ode ponosa i od sreće, tekle su mi suze s lica, kada viđo kako vjeru brani srpska podgorica. Ode ponosa i od sreće, tekle su mi suze s lica, kada viđo kako vjeru brani srpska podgorica. Ni šica ni polovi raširili su na krila I svetinje srpske brane, od Miraša i od Mila. I svetinje srpske brane. Ustošavnik, ustošavljak, ustale su i plužine, i moj kovački kolaši, brane obraz otadžbine. I moj kovački kolaši, brane obraz otadžbine. Će se kralj srcem čuva, krst i svete bogomolje, rod srpski je borbom svojom zadivilo bijelo polje. Će se kralj srcem čuva, krst i svete bogomolje, rod srpski je borbom svojom zadivilo bijelo polje. A ova za sve Srbe teška doda i prilike, I pjevaci pobrani su vječne slave ovolike. I pjevaci pobrani su vječne slave ovolike. Čekajući da napokon rujna zora srpsku svane, protiv sile vine brane, ustalo je i Perane. Protiv sile vine brane, ustalo je i Perane. zastav cijele pravoslavne, Svog poštenja i principa, ustale su listom deca slavnog glasa od Zrapipa. Za spas vjere pravoslavne, svog poštenja i principa, ustala su listom deca slavnog glasa od Zrapipa. ostali su i Banjani, Drobnjak, Piva i Kolija, Da junačkim srcem brane život svetog Vasilija. Život svetog Vasilija. Protiv sile nečastivog i njegovih vražih trupa ustale su sve enahije i ponosna srpska župa. Ustale su sve enahije i ponosna srpska župa. Bratorožić vjeru srpsku sa oštricom brani Mačan. Ustali su i uskoci, roci, kući i Moračan. Bratorožić vjeru srpsku sa oštricom brani Mačan. Ustali su
i uskoci, prozi, kući i moravčan. Ostali su i njeguši, ostale su diče cvoce, ispod Spartu ponovo će ogrijati jarko sunce. Srpsku Spartu ponovo će ogrijati jarko sunce. A Vostruga Tito Pavlić gromoglasnim glasom kriče: Benarodi Srpske crkve, Benarodi predsjedniče, Benarodi Srpske crkve, Benarodi predsjedniče. U ovome teškom ratu, bez bojazni dileme, za spas Srpske crkve svete, ustao je svako pleme. Ustali su i Pavljani, Drobnjak, Piva i Golija, da junačkim srcem brane širo svetog Vasilija. Srcem brane, život svetom Vasilija. Zahvaljujem gospodinu Miši Blizancu i njegovom kolegi na ovoj nevjerovatnoj pesmi koju evo samo ovako vreme može da rodi, i pozivam predsjednika Matice Srpske, gospodina Dragana Stanića, da pozdravi ovaj skup. Poštovani oče Gojko, poštovana braća i sestre, časni oci, zadovoljstvo naše ogromno što vas vidimo ovako okupljeno u Matici Srpskoj i što nas je evo darovao otac Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, da nam dođe i da progovori o ovoj situaciji u kojoj se nalazimo danas. Ne tako davno, 2013. godine Matica je pokrenula akciju da na celom srpskom terenu se godišnjica velikog Njaše Njegoša obeleži kako to dolikuje. Tada nije bilo dovoljno svesti, pre svega u političkim strukturama, da je to nešto što dugujemo ne NATO paktu ili nekom drugome, nego nama samim. I tada kad je bio otpor iz upravo tih struktura da se tako nešto održi, mi smo uspeli da napravimo niz manifestacija i da sve to stane u jednu debelu knjigu od 500-600 strane bez jednog dinara pomoći. I tad smo shvatili zapravo da je naša energija kreativna mnogo veća nego što su materijalne mogućnosti i da ne treba da se obaziramo na materijalne mogućnosti, nego samo da radimo ono što nam Bog nalaže i ono što dugujemo našim precima. U ovoj sali sam tada rekao, mi moramo da organizujemo njegoševski pokret otpora. I evo, ovo što se dešava, to je to. A taj njegoševski pokret otpora on je prvenstveno svetosavski, dakle jakoga duha, a ako bude trebalo još nešto, možemo i to, ali bolje da se sve mirno i lepo reši. To je nešto što je savremena ideja sveta, to nam niko ne može ništa zameriti, takvu ideju ne može niko dovesti u pitanje i mi imamo snage da sve to izvedemo u bilo kakvim okolnostima. Hvala našoj braći u Crnoj Gori što su nam pokazali koliko je zapravo taj duh Crne Gore, koliko je živ, koliko ga ništa ne može uništiti, jer došlo se zapravo do elementarnog pitanja. I svako od nas je na takvom
iskušenju, suočen sa takvim pitanjem. Hoćemo li pristati na svet bez duha, na svet bez predaka u koje nas zapravo uništavaju, simbolički ubijaju sve naše pretke, vrše istragu predaka, da li hoćemo da pristanemo na takav svet ili neće? Pitanje je vrlo jednostavno. Svako treba u dubini duše da ga postavi. Hoću li ja da živim sa svetim Vasilijem, Ostroškim, slavu i milost, sa svetim Savom, sa svetim Petrom Cetinskim, sa Ločevskim tajnovicem, Njegošem, sa Markom Miljanovim, sa Stefanom Mitrovim Ljubišem? To su samo ona pitanja koje se danas akutno postavljaju u Crnoj Gori. Ili ću da živim s kim i s čim? Ništa. Tamo je ništa. Hoćemo li da živimo? Hoćemo li da živimo, dakle, sa ništavilom ili hoćemo zapravo svet koji je ispunjen vrednostima i duhom? Odgovor je vrlo lak ako ga tako jasno postavimo i mislim da ga je Crna Gora postavila. Danas je sa nama otac Gojko Perović iz Cuca, koji je Crnjanski svojevremeno rekao da su Cuce zapravo najhrabrije srpsko pleme, ali danas mislim da je cela Crna Gora najhrabrije srpsko pleme. Nadam se samo da ćemo imati dovoljno političke pameti, mudrosti, pa, izvinite što to moram da kažem, i latinske lukavosti, da prođemo kroz sva iskušenja kroz koja moramo da prođemo, da bismo postigli ono što treba da postignemo, a to je, pred Srbima je budućnost. I to moramo shvatiti zapravo da imamo pravo na tu budućnost. Onoliko koliko i drugi evropski i svetski narodi imaju pravo da se bore za svoj opstanak, mi imamo na to pravo. Molim, zahvaljujem se predsjedniku Matice Srpske, gospodinu Draganu Staniću, i molim oca Gojka Perovića da uzme reč. Časni oci, braćo i sestre, považe Bog. Da malo ispravim predsjednika, Crnjanski je za Cuce rekao najveselije srpsko pleme, a gledajući vaša lica večeras izgledate mi svi kao Cuce. Hvala ovim našim pojcima koji su ispjevali ovu čudesnu pjesmu. Mislim da oni znaju više toponima u Crnoj Gori nego što vaš predsjednik zna toponima u Srbiji. Kako li tek pjevaju kad su svi skupa, kad uđu ovi što su stepenica. Kad vidim naslov savremeni čovjek i savremeni svijet, ja sam mislio da nešto pričamo o Heideggeru i Sartru, ali prosto poslije ove najave nema nešto od toga. Šalim se, sa Selimirom i sa predsjednikom smo dogovorili da pod ovim naslovom nešto kažemo o savremenim dešavanjima u Crnoj Gori i nije teško naći vezu između ovog naslova i onog što se dešava u Crnoj Gori, jer kad postavite ovakav naslov savremeni svijet i savremeni čovjek, rekao bi čovjek sad teško meni, sad će biti neka filozofija, sad će nešto da se... Ali ovako postavljeno pitanje odmah otvara niz drugih pitanja, među kojima je prvo šta bi taj čovjek i svijet koji su nama savremeni, po čemu bi se takav čovjek, čime bi se odlikovao, ili da kažem, po čemu bi se taj, ako se nečim odlikuje u 21. vijeku, razlikovao od nekog prethodnog
čovjeka. Ima li ovaj čovjek 21. vijeka ikakvo naročito obilježje po kome bismo ga na mapi nekoj vremenskoj 20. vijek, 21. vijek, srednji vijek, mi mogli reći, aha, evo ga ovo je ovaj iz 21. vijeka. Po čemu se, čime se odlikuje današnji čovjek? To bi bilo neko pitanje. A da se preselimo sa vasilskih pitanja odmah u malu Crnu Goru, da vidimo šta to savremeni čovjek u Crnoj Gori, šta on pokazuje, šta njemu treba, šta se ovo stvarno zbiva u Crnoj Gori, evo recimo baš večeras. Mi imamo tamo žurku četvrtkom i nedjeljom i prosto se živi od četvrtka do nedjelje i kad se završi nedeljna litija, svi građani koji učestvuju u tom protestu, mada ovi naši političari kažu šta vam je to, ajde recite već jednom jeste li vi u litiji, je li to moleban ili protest. A onda smo i mi rekli ovo jeste građanski protest. A pošto mi nijesmo pekari da zaustavimo isporuku hleba i kifli, niti smo taksisti da blokiramo kolima saobraćaj, mi smo popovi i mi vodimo litiju. To je naš vid građanskog protesta, a kad vodimo litiju, onda se stvarno molimo Bogu. Ne izigravamo litiju, nego se molimo Bogu i Božijim zastupnicima, Svetom Petru i Svetom Vasiliju Ostroškom, i to je nešto što je narod osjetio. Ne možeš u molitvi narod prevariti. Možda onaj pekar može dati neki bajati hleb, pa ili nešto može da se desi u proizvodnji, brašna, ulja i tako dalje, da se nešto podvuče, ali kod molitve nema prevare. Ovakvu molitvu mi nijesmo imali. Ja sam 22 godine sveštenik u Crnoj Gori, mitropolit 30 godina predvodi vjerni narod u Crnoj Gori. Ovakve molebane liturgije, litije nijesmo imali, a bilo je povoda. Ima 6-7 godina da su, pazite, vaseljenski i carigradski patrijarh zajedno osveštali hram u Podgorici. Mi volimo da se čojkamo u Crnoj Gori, samo mi, samo ovo, ali ovo ću stvarno da vam kažem, nema hrama u pravoslavlju, nema ga u istoriji crkve, koji su zajednički osveštali carigradski i moskovski patrijarh, osim ovoga u Crnoj Gori. Ništa slučajno. Pa je hram Svetoga Jovana Vladimira u Baru osveštao ni manje ni više nego jerusalimski patrijarh. Imali smo mi skupove, litije, praznike, jubileje, osvećenje hramova, osvećenje obnovljenih manastira. Sad je došao red, a sad ću da vam kažem jednu anegdotu. Kad se osveštao hram u Baru, mi mlađi popovi ščepali mitropolite i rekli, ajde vladiko sad odmori. Kaže on, šta da odmori? Pa odmori, evo napravio si, uz Božju pomoć, sve si učinio, napravljena su 2 velika hrama, 3 najveća poglavara pravoslavlja su ti došli u Crnu Goru, da ti, ajde sad odmori, sad je završeno. Evo da nije si ništa radio nego to. Kažu, šta je završeno? Pa mislim, to što smo radili, završili smo. Pa kaže, nisam ništa ni počeo još. A mi kažemo, ma nemojte vladiko pretjerivati. Kako? Pa mislim, ovo što ste vi napravili, pa to se desi jednom u 300 godina. Kaže, treba ovaj narod popuniti ljudima. Pa vladiko, zar ne vidite, hramovi su već puni ljudima. Kaže, jesu oni prisutni tu kao jedinke, ali još mi se to nešto nije probudilo, kaže mitropolita. Nije on napisao ovaj zakon, nego prosto Božji čovjek je namirisao da ima tu još nešto da se okadi. Sve to i lijepo napravljeno, i onaj hram u Podgorici kad ga vidite, pa to nema, to sve puca od ljepote i od istorije na jednom mjestu. I puni su bili hramovi stvarno i ovih godina, možda ne znam da li negdje drugo, što vole da kažu u regionu, ali u Crnoj Gori stvarno puni hramovi za Vaskrs, za Božić naročito, ali ovo sad je, nema crkve bez naroda. Kakve zidine, kakve kupole, kakve freske, ako nema naroda, ako nije narod to nekako vezao za sebe i to ono iskreno, ne po pozivu. Mi smo mogli
na svim ovim dosadašnjim manifestacijama da dijelimo pozivnice, mogli smo i pare da dijelimo, da narod dođe, ne bi ovoliko naroda došlo koliko je izašlo sad ovim povodom. I šta hoću da kažem, kakav je čovjek u 21. vijeku u Crnoj Gori? Onaj isti s početka kad je Bog stvorio čovjeka, što je prvo rekao čovjek, Bog kad je stvorio čovjeka? Nije dobro da je čovjek sam, da mu stvorimo pomoćnika prema njemu. A kad je stvorio pomoćnika prema njemu, mada će pola sale sigurno reći, nije trebao ni stvariti. Takav mi pomoćnik ne treba ništa i tako dalje. Ali dakle, kad je stvorio pomoćnika prema njemu, koja je bila druga riječ? Rađajte se i množite se i napunite zemlju. Dakle, čovjek radi, funkcioniše kad je dio zajednice. Može to biti Nikola Tesla koji je osamljen, koji neće da se rukuje ni sa kim, koji je zamišljen, Njegoš koji stoji na vrh brda i više vidi no drugi pod brdom. Može to biti neki intelektualni ili molitveni usamljenik, ali ako čovjek nema osjećaj da radi nešto za dobrobit svih, šta radi usamljeni Nikola Tesla? Ne bi ovo, jeli? Ne bi ovo ništa radilo, niti bismo se mogli čuti da nije bilo toga. Šta radi usamljeni Njegoš? Piše stihove koje sad svi preuzimamo kao da su naši. Nije on napisao, što kažu, fenomenologiju duha ili kritiku čistog uma. Ne omalovažavam ni Kanta ni Hegela, ali to su ljudi za čije čitanje treba specijalna disciplina da bi ti razumio šta je napisao, što je govorio pokojni Kiro Radović. Kaže, znam ja te filozofe na Filozofskom fakultetu, znam ja toga Hegela. Ni on nije, kaže, razumio šta je pisao. A ovo što je pisao Njegoš razumije svaki čovjek koji razumije srpski jezik, taj razumije Njegoša i usvaja te riječi kao svoje. Više ne znaš, jeste si ikad zapitali odakle riječ na muci se poznaju junaci? Dobro, za ovu ili nove nužde rađu nove sile, ili udar nađe iskru u kamenu, ili bio neki putopisac na Cetinje, dolazio da vidi Njegoša, rekli mu to je neki vladika lijepi, zgodni, pametni i tako dalje, pa on se s njim družio i svako malo sluša kako Crnogorci govore ako Bog da. Hoćeš i tamo, hoću ako Bog da, dođi vamo, doću ako Bog. Šta je znači ovo ako Bog? Kaže Njegoš njemu, kaže, kod nas se vjeruje, ako neko ne uspije u nečemu što je počeo da radi, nije rekao ako Bog da. Ali ne u smislu nekakve magične lozinke, kao neke mantre, nego nije svoje posao zasnovo na vjeri da će Bog da pomogne, nego ja ću to sam da sredim. Dakle, to su sve Njegoševe riječi, to je sve Njegoš prepjeva. Možda ćemo toko ove večerašnjega slova još nešto navesti od tih Njegoševih riječi, jer se bez Njegoša ne može lijepo ništa reći. Može se pričati, ali lijepo, jasno, da svi shvate i da to bude istovremeno i prosto i najmudrije, to su samo Njegoševe riječi. Dakle, čovjek u Crnoj Gori je prije svega čovjek zajednice. I ove, da tako kažem, litije pokazuju, došle su u sukob sa prvom jednom mantrom koja se vrti po novinama i po medijima i dolazi iz ovih, ajde da ih tako nazovem, evropejskih krugova koji kažu, znate kako, stvar religije to je individualna ljudska stvar, to je privatna nešto, to je nešto intimno, nemojte molim vas to na ulicu, nemojte o tome pričati, religija je intimna stvar. To je stvarno tačno, da je religija intimna stvar. Ali ne možeš religiju svesti samo na intimno, jer postoje u našoj crkvi pojmovi kao što su saborni hram, sveta obitelj, bratstvo, sestrinstvo, očinstvo, majčinstvo, oče Gojko, oče Mar. I ovo, samo da vam kažem za ove uvode, otac Gojko je nešto, ne znam, neko čudo napravio. Znači, kad se podigne talas, pa na vrhu, što ide na vrh talasa? Ona pjena. A ta pjena, rekao bi čovjek, vidi kako se bijeli, kako je kao neka griva konjska, kako ono, šta bila s pjenom najprije. Tako da nikakva kap vode ne pomisli da je ona neki faktor u nekom talasu, jer to bi bilo ružno što kažu i pomisliti, a ne čuti.
Ali, dakle, otac Gojko, otac Miodrag, otac Petar, otac Vladika, ovaj Vladika, onaj, to su sve pojmovi koji bez zajednice, 300 bez popa ništa, a pop bez ljudi isto tako. Šta će pop bez ljudi? Kome on pop? Za koga je on izabran da bude? Dakle, ovaj narod u Crnoj Gori je demonstrirao prvu istinu naše vjere, da je naša vjera stvar sabornosti, da je naša vjera zajednički akt, ako hoćete jedna molba, jedno druženje, ali ne druženje da ležimo ili da se kartamo ili da pričamo viceve, nego jedan zajednički posao u kome se dobro zna i kad počinje posao i kad se završava i koga vodi, ko je, što kažu, kozbaša, ako je kositba u pitanju, a ko su neki drugi. Ova šetnja, idemo da šetamo, na početku su se neki od nekih naših vlastodržaca malo htjeli, pošto smo mi svi u Crnoj Gori, Bog je dao duhoviti, pa su htjeli malo da izvinete, posprdnu sa litijama, pa kažu neka šetaju, kaže zdravo im je to za cirkulaciju, ja sam jučer bio na nekom rutinskom pregledu kod ljekara, na nekoj konsultaciji, kaže mi ona doktorica, kad sam ušao, kaže, oče, jutro su mi bili pacijenti i hvale se kako šetaju i kako se osjećaju zdravo i tako dalje. Ja kažem, samo odlično, samo neka šetaju. Dakle, ova šetnja nalikuje bar na dvije šetnje u Bibliji upisane, od kojih, radi kojih šetnji mi danas jesmo to što jesmo. Prva kolektivna šetnja zabilježena u Bibliji. Mogu ja sada pričam o tome da je Adam prošetao malo iz raja kad ga je Gospod istjerao, da je to bila jedna tragična šetnja i tako dalje. Pa Avramova šetnja, čuveni onaj njegov, kako zovu, plodni polumjesec, odakle je krenuo iz Urda Haldejskoga preko Harana do Hanana, do Egipta i nazad. To je jedan ovako polumjesec koji prati tok glavnih rijeka Bliskog istoka, Tigra, Eufrata, Jordana i Nila, i tu je nastala ljudska civilizacija. Ali mi kad učimo u školama istoriji, mi ćemo čuti i za Asirce, i za Hetite, i za Vavilon i tako dalje, ali u Bibliji piše o jednom čovjeku koji je tuda šetao i Bog je njega baš pratio. Pa kad čitate o Avramu i o Isaku, i o Jakovu, i o Josifu, čućete i o Faraonu, i o egipatskom caru, i o Melhisedeku, caru Jerusalimskom i tako dalje. Dakle, tu o gradovima Haran, Ur i drugi gradovi Bliskog istoka, koji svi govore da je priča biblijska istinita istorijska priča, za razliku od antičkih i mesopotamskih mitova gdje se sve dešava negdje ni na nebu ni na zemlji, ili što bi rekao Laza Kostić, među javom i među snom. Ovo se dešava u pravoj, pravcatoj istoriji, među pravim vladarima i među pravim carstvima, dešava se jedna istorija. Dakle, ima tu šetnji puno, ali ovo ću da kažem, prvi kolektivni pokret narodni zabilježen u Bibliji je onaj izlazak Izraelja iz Egipta, iz ropstva, u zemlju obećanu, gdje se narod kretao u jednoj koloni 40 godina, ali pazite, nije narod tada imao ispred sebe mapu. Čak ni Mojsije koji ga je vodio nije imao nikakvu mapu ispred sebe. Kuda da se kreće? Čak, što je duhovito primijetio vladika Atanasije, kad vi pogledate kuda se taj narod kretao 40 godina, to uopšte nije bila neka pravilna putanja. Čak možemo da kažemo se malo vrti u krug taj narod, dok nije došlo vrijeme da se uđe u zemlju obećanu. Paradoksalno, on ne zna kuda ide. Mislim, nema podataka šta je sljedeća trasa. Ali baš ne znajući kuda ide, on ide za Bogom. Dakle, nema dovoljno podataka o narednim rutama, ali on zna da ga Bog vodi i on ide za Bogom. Taj narod ide za Bogom i ide ka zemlji obećanoj. I ulazi u zemlju obećanu. Da nije bilo toga izlaska, duga bi to bila priča sad, samo ću to da napomenem, da nije bilo toga izlaska tada Izraelja iz Egipta ka zemlji obećanoj, ne bi ni mi danas bili hrišćani. Druga,
malo manje poznata, a jednako važna, je poslije Vavilonskog ropstva, kada je persijski car osvojio Vavilon, Kir, on je prosto zgazio jednu tiransku državu, Vavilon, i tada se pokazao kao jedan modern vladar, vizionar, koji je ukinuo prosto ropstvo i narode koje je Vavilon doveo u Vavilon da robuju, prosto im je rekao, što se mene tiče, vi sad možete da se vratite svojim kućama. I tada su Izraelci došli, to je nekih 700 godina poslije Mojsija se ovo dešava, a nekih 530 godina prije Hrista, drugi izlazak, tada su se Izraelci pokupili i vratili se, i to ne svi, pazite, jer su neki već tamo u Vavilonu napravili neku privredu, neku trgovinu, dobili neke kuće, neke poslove, i ti bogati Jevreji čak i nisu imali namjeru da se vrate, ali su ovim siromašnima dali prilog i rekli, evo od mene tamo kad dođeš, jer je Kir rekao, vratite se u Jerusalim i imate pravo od mene, imate blagoslov da obnovite hram koji je srušen. Sad imate, znači, siromašni su otišli da rade, a bogati su dali pare i hram se napravio. Jedan savremeni biblista, anglosaksonski biblista, je rekao, od te kolone koja možda izgledala jadno, jer su to robovi koji se vraćaju nazad, i to gdje se vraćaju? U Jerusalim koji je srušen do temelja i u njemu hram srušen do temelja. Jedna jedina knjiga u Bibliji koja počinje sa riječju plač, zove se Plač Jeremijin, a ta knjiga opisuje kukanje i ridanje proroka Jeremije kad je vidio srušeni grad i hram tada prije odvođenja Jevreja u Vavilonsko ropstvo. Dakle, oni se vraćaju i taj anglosaksonski biblista kaže, od te kolone zavisi istorija judeo-hrišćanske civilizacije. Ta kolona, odrpana, jadna, skupljena, što kažu, s konca i konopca, koji su, eto, skupili to što su imali i krenuli nazad u zemlju obećanu. Šta je karakteristika i jedne i druge kolone? I Mojsijeve i ove koji su vodili knez Zorovavelj i ostali. Nije se tu čekalo, pa stani malo pa da vidimo koliko nas ima, pa imamo li para, pa možda ćemo šutra, pa možda, ajde nećemo ove godine, nego kad je Gospod rekao kreni. Od čega ćemo napraviti hram? Pa od toga što imamo. Da bude još interesantnije, oni nisu imali ni pare, ni ugled, ni diplomatske veze koje je imao car Solomon kad je pravio onaj veliki hram, nego su pravili od toga što su imali. Narod u Crnoj Gori prije 2 mjeseca, prije godinu dana, imali smo jedan skup na Trojičedanski sabor u Podgorici. Isto je crkva pozivala. Dođite, priprema se jedan nepravedni zakon, odbrana svetinja i tako dalje. Vjerujte mi, iz svih gradova u Podgorici skupilo se 5. dio onoga što sad samo Podgorica večeras okuplja. Pa je bio drugi skup, slavnu milost, pred crkvom Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, gdje je donijet život Svetog Vasilija Ostroškog, o najvećoj kiši i taj kup, i jedan i drugi skup imaju, ona je bio po velikom suncu i oba su bili u radni dan, pa i tada smo se svađali s mitropolitom i mlađi sveštenici. A što u radni dan, a što ne u nedelju? On kaže, rekao sam da bude u subotu i dosta priča i tako dalje. I mi smo mislili, vidiš kako sad ovo ispada nešto manje ljudi nego što znamo da su zainteresovani, a lijepo je ispalo da je bilo manje ljudi tada, ali kad se zakon donio, odjednom je narod usto i izašao i tu nema toga vladike ni popa koji je mogao da se nada da će ovoliko naroda izaći. Prosto samo narod je izašao. Šta znači litija? Litija je u nekom smislu simboličkom obnavljanje toga hoda izraelskog naroda iz Egipta u zemlju obećanu, a u ovom novozavjetnom smislu svaka naša litija se obavlja uglavnom po završenoj svetoj liturgiji kad se pričestimo, je li? Kako počinje sveta liturgija? Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Znači,
mi otvaramo kapiju nebeskog carstva i primamo najveću svetinju koju možemo primiti u ovome životu, a to je sveto pričešće. A onda kad pravimo litiju, mi tako pričešćeni nebeskim carstvom, mi smrtni, grešni koji smo u sebe primili silu vaskrsenja, mi iskoračimo i krećemo na jedan put. Gdje mi to idemo? Idemo u carstvo nebesko. Naravno, neko može da kaže litija je šetnja jednog broja građana koji predvode sveštenici sa barjacima, ona se vrši tom i tom trasom i završava se tu i tačka. Tačno, mislim, fizički gledano tako, ali simbolički značaj litije je da mi izlazimo iz crkve i odosmo neđe. Odosmo u zemlju obećanu, jer je čitav naš život u stvari kretanje ka tome. Svi naši pojedinačni životi, ne samo naši pojedinačni, nego mi smo, svi koji prate atletiku znaju onu disciplinu štafeta 4 puta. Znači onaj trči pa da drugome, pa onda onaj, i mnogo je bitno, znači ništa, džabe što trčiš, džabe ne znam koliko da si trenirao, ako onu štafetu ne uzmeš, ako ona ispadne, kraj priče. Znači kako primam to što mi je otac predao? Kako primam to od predaka? Jesam li to dobro uvatio? Jesam li svjestan šta sam primio? Dakle, mi nosimo jednu, mada izraz štafeta ovdje budi sjećanje na neke druge, možda nije dobra. Ali makar ovdje u Matici Srpskoj, čiji je jedan od prvih članova bio mitropolit Cetinski Petar II. Petrović, odmah se upisao u članiju, ako nikad očima nije vidio ni Novi Sad, ni Beograd, ni Kosovo, a ko ljepše pjevao Kosovo od Njegoša. Sad ovi dolje moji rođaci i braća me rastežu mozak, ne meni nego svima, kao takav Njegoš, on nikad nije bio u Srbiji, kako on može biti Srbin? Pa mislim, ima jedan pjesnik, jednu pjesmu o mravu koji putuje za Carigrad, pa ga nikad nije vidio, ali sav sretan što putuje za Carigrad i što smo mi ljudi nego putnici za carstvo nebesko. Što je ona beba u utrobi majke nego putnik da se rodi u ovaj život? E sad to, pazite, da, zamislite da bebi kažete ti si niko i ništa jer nijesi vidjela to gdje ideš. Vidjet ću, ako Bog da. A sad nama neko da kaže, jeste vi, dobro, imamo mi jednoga dolje koji nas je već opisao da smo ludaci. Dakle, gdje ste krenuli? Pa idemo u carstvo nebesko. Pa gdje vam je to carstvo nebesko? Pa tu je u srcu. Moj nepismeni predak mi je predao vjeru u to. On nije bio teolog. Moj nepismeni predak. On nije bio onaj pop Cucki iz Gorskog Vjerca. On ne zna ni da čita, ali zna liturgiju na pamet. Ej, evo ovdje pokupi sve popove koji su ovdje, ako budemo znali na pamet liturgiju. A svi imamo neke škole. I onda kažu ovi naši dolje braća koja nas ne razumije, kaže, pa što, jedan me pitao, bio sam na jednom sastanku s jednim funkcionerom države, kaže, molim te li mi reći što vi šetate, šta vam je? Zašto, kaže, to što imate ne kažete ispred hrama, zašto šetate? E sad ja treba da mu objasnim simboliku izlaska Izraelja iz Egipta i odlaska u carstvo nebesko, kad čovjek ne zna to, ali vjerujte mi, ovo u Crnoj Gori je jedan veliki čas na otvorenom i demokratije i vjeronauke. Jer ovako se najbolje uči. Koji su najbolji plivači? Oni što uvatio ga za ruku i bacio ga dalje. Ti da si mu objašnjavao na suvome, slušaj, kad uđeš u vodu, doći ti voda dovde, onda zamakni lijevom rukom pa desnom, baciš ga i on počne da pliva i sve zna. Tako isto i ova litija, da vi vidite te ljude. Naš uvaženi gospodin predsjednik se malo preračunao jer on barata nekim drugim pojmovima. Izborna kampanja, glasači, onome treba 20 evra, onome daj kola, ovome ovo. I on šta će? Ajde da kažem, da ga razumijem. On tako gleda ljude. On ne zna šta znači kad čovjek
koji nema posao, koji je prezren od svih, zaboravljen od rođaka, od kumova, od prijatelja, koji je demotivisan da ide na bilo kakve izbore, da glasa za bilo koga. Kad taj uzme ikonu sa zida i povede sina za ruku i izađe na litiju, pa tome ne možeš ništa. Taj je najjači. Taj više nema šta. Pune crnogorske ulice tih ljudi. Zato vam kažem da ni mi sveštenici ne znamo ništa šta bismo tom narodu rekli, nego samo braćo i sestre sad krećemo, braćo i sestre evo sad smo završili i da ništa drugo ne, mislim šta. Ovo je velika škola i za nas popove. Jer pop, znate kako, ljubimo ruku, oče izvolite, sjedite, oče šta biste popili, oče ovo je vaše i tako dalje. Pa šta će jedan grešni pop i on pomisli u jednom momentu da je mitropolit je pričao priču o magarcu koji je nosio ikonu. Pa je mislio da ljudi vide ikonu i klanjaju se, magarac pomislio da se njemu klanjaju. I onda kad su mu makli ikonu, on se silno rastužio. Što kažu krepo od tuge. Dakle, i mi smo malo skloni, mi sveštenici, da ponekad negdje budemo u nekim našim visinama, u nekim našim dvorovima parohijskim i tako dalje, ali ovo je i za nas velika škola. Ti tačno osjećaš šta si. Ti si onaj koji vodi narod, ali ne svojom pameću, nego prosto ti je pripalo. Meni je jedan parohijan rekao, ja mu se ređe požalio, kažem, ne znam što da radimo s ovolikim narodom. Ja ne znam, ja počeo sada nešto filozofiju, ja nisam dostojan da ja vodim narod i tako dalje, imam tu puno boljih od mene. A on kaže, oče, šta to pričaš? Pa tebi je, kaže, dato od Boga da vodiš narod. Niti da se time gordiš, niti da se toga bojiš, prosto ti je dato. Radi to ko što onaj tamo policajac skreće saobraćaj, ko što onaj pekar pravi hleb, to je tebi dato, ne filozofiraj pope, nego vodi narod i to je... I kažu nam, vi to nešto uvodite ovdje, neki Teheran. Vi hoćete da napravite od Crne Gore neku pravoslavnu džamahiriju, kakve litije, kakvi popovi svaki dan, kakve ikone, crkvene pjesme, pa mi smo moderna evropska država, vi hoćete da nas vratite u srednji vijek. A ja kažem, jeste li kad gledali tamo u Njujorku za dan Svetog Patrika, pola Njujorka izađe Sean Connery tamo na čelu litije, oni Škoti, Irci i tako dalje. Jeste li nekad bili u Italiji? Svaki grad u Italiji na dan Presvete Bogorodice ili na uspenje ili na rođenje ima procesiju kad ne radi ništa. To je Evropa. A kad pominjete srednji vijek, vi ste prvi, što kažu, ko je prvi počeo? Vi ste prvi počeli. Došao je predsjednik jedne sekularne građanske države koji još kaže čovjek da je ateista i da ne vjeruje u Boga, kaže ja ću obnoviti autokefalnu crkvu. Prekršio Ustav u države Crne Gore, u 14. članu Ustava se kaže država i crkva su odvojene. I crkve i vjerske zajednice su slobodne u obavljanju svojih vjerskih službi i vjerskih poslova. Dakle, posljednje što jedan predsjednik može da izgovori je da će da on obnovi crkvu. On može kao, ako je vjernik, da stane mu i mjesto, ili kad dođe predsjednik u crkvu, zna se, i da pomogne ako hoće nekim prilogom i da nešto učini i da se moli Bogu kao i svi drugi, ali predsjedniku nema ništa u crkvenoj organizaciji, kao što ne bi bio redni da mitropolit formira vladu ili da osnuje stranku, ali evo što kažu, naša vlada je na ulicama, građani Crne Gore, mi nećemo teokratiju, mi nećemo se vraćamo 200 godina nazad, ali građani su oni koji daju suverenitet državi i što kaže jedan čuveni profesor, da mu sad ne pominjem ime, da ga ne bi tražili večeras, kaže legitimitet
na izborima narod daje legitimitet vladi da vlada vlada, a sad je legitimitet se vratio na ulice. Ne u smislu da neko sa ulice hoće da napravi neko nasilje, nego evo mi na ulici koji smo glasali. Tamo imate puno simpatizera i do jučerašnjih glasača ove vladajuće partije, koji su, tačno, prave razliku. Jedan je, starac mi rekao, ima jedno 10-15 godina, je rekao, niti će mi Amfilohije govoriti za koga da glasam, niti će mi Milo praviti crkvu. Dakle, to je prosto, to je, pazite, jedan sekularizam ugrađen u svijest naroda. Naš narod je emancipovan, a ako nije bio, sad je. Čovjek, prosječni crnogorski građanin, je shvatio da ima pravo da kaže što mu smeta, da ima hrabrost da to pokaže i da ima strpljenje i argumente da to brani. Pazite, mi nijesmo ni u kakvoj okupaciji, mi ne ratujemo ni sa kim, mi ne rušimo državu Crnu Goru, mi je gradimo tako što kažemo ne valja ti ovaj zakon, donesi novi. Zakon drži gradove, ljude i gradove, zakon. To se zna još od antičkih vremena, od rimskog prava. Potrebni su zakoni, a kad su već potrebni, onda daj da budu dobri zakoni, a ne loši zakoni. I upravo u jednom takvom, dakle, u jednom takvom iskustvu, da je savremeni čovjek u Crnoj Gori prepoznao da je dio zajednice, i to ne samo zajednice ove horizontalne, nego one vertikalne, da konačno je shvatio da on može da iskaže nasljeđe dobijeno od predaka i da ga može da podijeli sa svojim savremenicima. Takvih pojedinaca je više i više. I to nije prosto ona psihologija mase čime se bave psiholozi, one navijačke grupe. Znate, kad dođe neki uredni intelektualac i profesor ode na utakmicu da gleda utakmicu sa najčistijim pobudama da navije za svoj tim, kad posle pola sata čuješ taj čovjek psuje majku sudiji i onome golmanu. Nikad mu psovka ne izašla iz usta. To je ta psihologija mase gdje njega ponese masa da radi svašta. On bi tu možda nešto i lomio i bacao baklje i sam se čudio šta mu bi u takvoj. Ovo nije to. Ovo je jedan osjećaj prepoznavanja iste svijesti. Ova naša masa u Crnoj Gori niti ruši, niti baca baklje, nego, pazite scenu koju sam vidio u Herceg-Novom, to je grad u kome sam odrastao i pored mnogih litija, prvi put sam bio na litiji gdje poznajem ljude sve od rođenja. Dakle, čovjek koji, fizički radnik, intelektualac, hirurg, oficir, sportista, političar, svi stoje jedan pored drugoga u punoj porti manastira Savine i pjevaju pjesmu, čak ne ni Kosovu, ni Srbiji, ni Crnoj Gori, nego pjesmu Bogorodici. Ja to nikad nisam vidio u životu. Bio sam na Svetoj Gori. Bio sam u Kijevu i u Moskvi za Vaskrs. Vidio sam, mogu da ponovim one riječi igumana Stefana, mada je to sad, on je stvarno tada napravio čudo, tada, kad je to obišao, a sad, samo ako imaš vezu u nekoj turističkoj agenciji, možeš to sve da napraviš. Slavio sam Božiću Vitlejen, slavio ga u Sveto Kijevo i Natonsku goru i tako dalje. Dakle, sve sam to vidio, ali tu scenu takvu nikad nisam vidio. Da su ljudi osjetili se pripadnicima nekog velikog pokreta i tu dolazimo do one individualne vjere. Sad, kad smo je prepoznali u masi, sad možemo da kažemo da tu masu, te desetine hiljada, to što se mi svi čudimo i jedni i drugi brojimo te ljude, pa kažu nije 70 nego 80, pa jedan kaže, jedan iz vlasti se oglasio i kaže, mi smo uzeli jednu metodu, egzaktnu, naučnu, preciznu, izbrojali da to što vi pričate o nekakvim stotinama hiljada, to nije tačno, svih građana koji šetuju litijama ima svega 60.000. A ovaj jedan kaže, pa ljudi, izađite iz Podgorice, što brojite samo Podgoricu. Mi pričamo o svim ljudima u Crnoj Gori. Tu dolazimo do onoga vjerujućega čovjeka i vidimo da savremeni čovjek u savremenom svijetu traži
zajednicu da bi funkcionisao. Dakle, kako radi ta čudesna mašina zvana čovjek, najbolje radi u zajednici. U zajednici se ljepše voli, u zajednici se ljepše pjeva, u zajednici se ljepše tuguje i što kaže Njegoš u Gorskom vijencu, znate kako izgleda onaj vladika Danilo na početku Gorskog vijenca? Sira tužni bez iđe ikoga, slamka jedna među vihorove, moje pleme snom mrtvijem spava, suza moja nema roditelja, nadavno mi nebo... Dakle, sam. I šta kaže? Da je iđe brata u svijetu da požali kada bi pomogao. Dakle, to je čovjek. Treba mi komunikacija. Da znam da me neko požalio, pa dobio bi neku snagu. Nisu to prazne riječi. Riječi podrške. I ovo kad mi čestitamo jednim drugima Vaskrs ili Božić, dođe mi poruka Hristos Vaskrse. Ama potpiši se da vidim ko je. Reci mi da ti pročitam ime. To mi puno znači. Ovako kad mi zalijepiš, može biti ikona, ne znam kakva je sa svojim svjetlećim efektima, ali kad ne znam ko mi šalje, ko da mi ništa nije stiglo. A kad mi se napiše ime, ne treba mi nikakva scenografija. Dovoljno mi je da vidim ime. Pomaže Bog, Gojko, šalje ti poruku Marko. I to je već jedna stvar. I tu nema, eto što kažu, nema mjesta za neku veliku priču, a sva bi nam priča mogla u to stati. Treba mi neko da s nekim pričam i ovo je jedna, znači, neko će reći kolektivna histerija, a ja ću reći saborni jedan duh koji vlada Crnom Gorom i stvarno od Crne Gore pravi Svetu Goru i počinju ljudi da me zovu i da pitaju kad je sljedeća litija, ja bih došao, ne znam, iz Hercegovine, iz Beograda, iz drugih gradova, hoće ljudi da vide to čudo, a prosto stvarno, što bi se reklo, ne igra mečka, nego se dešava nešto gdje ljudi potpuno mirno, molitveno idu istrajno u toj molitvi stoje, dakle, to su oni isti ljudi od prije pola godine. Nema nestrpljenja, nema vike, nema dreke, nema nijednog incidenta. Nema nijednog incidenta. Ja ne garantujem sad kad krenemo kroz ova vrata da izlazimo da neće biti neke gužve. Ali tamo nema nijednog incidenta. I eto, puno mi je srce i hvala vam, braćo i sestre, što ste učinili ovim prisustvom, pošto vjerojatno nije prijavljeno policiji novosadskoj da sad krenemo u neku litiju, ali što ste učinili vašim prisustvom da se ja i večeras, iako je četvrtak, a nisam u Crnoj Gori, osjećam kao da sam dio neke litije, jer smo mi svi jedno, Sveti Petar Cetinski je tu hirotonisan u Sremskim Karlovcima, Njegoš se družio i knjaz Nikola sa biranim Vojvođanima, i što rekoh malo prije ovoj sestri novinarki, pravi se jedna velika litija sad u Sremskoj Kamenici, pa sam nešto sad razmišljao put, ako me ovi moji budu prozivali što si otišao gore u Srbiju da praviš litiju u Kamenici, reći ću im, vi svi kad vas srce zaboli idete u Kamenicu, a ovo je sad... Ovo se o srcu radi. Ovo se baš o srcu radi. Hvala vam na pažnju. Hvala vam što smo ovako saborno otvorili 6. ciklus tribine Savremeni čovjek i savremeni svet. Prvi govornik i to u ovakvom ambijentu bio je večeras otac Gojko Perović. Ja mu se još jednom zahvaljujem i svima vama. Živjeli.